روز باش در برنامه جهان دادی سم به هورانه ایرو الاستودیو حواله من روز نموان ارگون دپی بمرایه مرحبا بخیراتی ارگون روش آنها چوایه در درباره روجاوی کردستان ده آنها نوچه که هیه از خوازم پیشوی نوچه پیشکش بکم باشیم برن سر نقاش بکش برکو قدر روجاوی کردستان علاقه دارد که پشتی جوینا بریا سه روزان یا ایتالیه که ترکیه نهات بود دعوت کردن در درباره سوریه ده ایرو دیسا جوینا که بیرنگی ل ریاض هه عربستان سعودی ل ترکیه تبلیغیه وزیرین کاری دربه و دیپلماتین پایبلند ین ولاتین روجاوایی یعنی اروپا آمریکا ای روشات نوین ایرو با وزیرین کاری دربه ای نوی سوریه اسد حسن شیبانی ره ل ریاض پایتخت عربستان سعودی دجون وزیرین کاری دربه ین عربستان سعودی مصر امارات قطر بحرین عراق اردن لبنان ترکیه نونرین یکتی اروپای و آمریکا و ورن تبلیغ جوینا ل ریاض ببن ایرو از بارد کم دوام دقیقه جوین دست بکریه وکیدین کی تبلیغ به آنالنا بربوک وزیر کاری درباره آلمانیا وسب چو عربستان سعودی تبلیغ به وکیدین کی هه ج بریتانیا دیوید لامی اوجی د آستیا وزیر کاری درباره تبلیغ به جوینا ل ریاض به پیشنگی عربان و به ورچه کردن د جوینه ده او بالای بخشین سر گاوین جواکا نامنتی ینج بو پشکریا سوریه دوی درده د درباره روجاوی کردستان در ربریه خاصر ده ام تشتین پوزیتیو دبیسن لهن تشتین فرمی در نکتنه هوله میلا آلمانیا هه امزانن گوهریه آلمانیا حوالبنده کی پر جدی دولت ترکیه و حتی نها اما دوان دمین دویده تفگر حرکت داخویانین آلمانیا بر به کردان و پیشت که و ساخویایه دیساجی حتی تشتکینه به فرمی هم نزانن امریکا خودی هلبستک پوزیتیو خویاد که خیره چیه چما ملت بری خواه بکردان ود که؟ بله راست ما استادشی بسا که کرد نه تابی شر سیمین جهانه و که پروکرین دیزاین کنو روش که از خیراتنه که لزگین ابراهیم بکن پاشی تو دوام که گوتنا خوشبیر نکه بله کرم ما لزگین چوانی مرحبا بخیراتی صاحبی سپاس بو میخوانی و ما برنامه بکر ما باسا و جوینا داویه ریاض کریال عربستان سعودی محقق حیات جهیه طبی تشکو معلا قدر که جوینی وان بریاری وان جوینا ایتالیا مثلا انجام نامه نه آتش کرن چه آتا خفتن هم نزانن لی تشتا ما کردان علا قدر که قدر سبروجا روجاوی کردستان یه انجام وان جوینی داوی چی در که نها حوالی من روزنامه‌گر ارگون دپی الاستودیو آخفتناوی نیوجو مابو بلا بدومینه پاشی همی ببرون کرم که ارگون بله چه وقتش باز کرد نه تابی خویه و شرسی من دیزاین 100 سال نو خویه سال نو دیده دست بکریه تابی روزه کمی رو هاتنه ایدی 10 15 20 سال بون 30 سال بون شری بواکا اوکی وکالت هر کسر هیزه کی ناف بران اوسا تکوشینکو تکوشینک دهات داین هر دولت هر هیزه گوری خواه ابتکر ایجار نها هاتیه سر ماسا دیزاین یعنی ایسه وکیل ناوری در کتنه دولت یک سر هیزه ناو نتوی گشتی روجلت ناوین دیزاین اکنو دست بکریه وان 2 سال داویجی سال زیده بویه وانه همو بنگه سروی اساسی اشته دوری دانه ور مسئله ما کردان علاقه دارد که یک روجلت ناوینده یا دوامین دولت ترک تلاشک فرمزنده یه جوینا ایتالیا مثلا تبلیغ نکردن با وام که شوخ بو گلک جوینا دیجی یعنی 2 سالن هن گلک جوینا تبلیغ نابن پانیکو تشغله که دولت ترک نافده یه تا به هزین نام نتویجی روشا کردان دبینن یعنی کرد نکرده برینه 100 سال کرد هاتن این کار کردن تو نه حسی باندن دوینه دا پارا هزین نام نتویجی یه امپریالیزمی هموشی پارا وان تیده هبو به دستک آوان 4 ولایتین دشمنی کردان تونه حسی باندن قتل کردن قتلیام اکثر کردان پارا وانشی به گمان هیه ایجار وید 100 ساله دا تابی 5 سالی داوی تکوشینه کردان دا نرخی که کردان روجلات ناوین آفراندنه و برانبری ویجی روجلات ناوین روشا پاشورو روشا اسلام سیاسی عادتا
بویا وک اوک هر دولت هر درکی به پاشوروتی قتلیام و کرنین دایشی و هر تشت یعنی روشا پاشورو روجلت ناوین دیار کر بویه ایجار کرجی ورده وک پارادیگما وک آفراندنک دموکراتیک وک نرخین امبیجن اروپا یکیتی اروپا تایبتی امبیجن جیانا پیشورو ده پاراست نرخ دموکراسی وک هوی تشت ایجار کریزا کاپیتالیزم و روجلت ناوین ایجار 100 سال جاری پاروکرن دوان داوی بود دیسان و دیگرن پاروکرن و دابش کرنه دوی دابش کرنه دا جی پاشوروتی پر زیده پیش کتیه و آلیه که جن نرخین اروپا دموکراسی مافی مروان هر آلیده روجلت ناوین تو هیوی افتونه یعنی وک دایش وک هیزن پاشورو برچوانه ورده کرد نرخه کی امبیجن من باس کرد یکتی اروپا امپریالیزم کاپیتالیزم پاریزه ایجار جبو برجمندی خود تک چونه امور اروپا ایش دبینین مثلا کریزین اکونومیک چه بون یه مالی اقتصادی چه بون ایجا تاثیر جوا کامانج دیگه دموکراسی وانج دیگه او نرخه که بود پاریزن کاشو اوج تکتشن ایجار وان نرخانه روجلت ناوینده اصلا کردان به تکوشین خو هر عالی در نرخانه افراندنه وقت نرخیم پیشور وقت جبو هیویه که با روجلت و همو جهانه همچنین جبو روجلت ناوین هیویه مزنه و هزین ناوین تویجی هم بین یکتی اروپایی وان جوینانه جی ایدینی کانم کردان ندیتی باورن جبروی هم بیشتر 100 سال بله آوا کردن ترکیه ده پشکریدان ترکیه بخو حس کردن ترکیه یک نصر همی جواکان گلان آوا کردن حس دانه جواکن دن تنه حس باندن ایجار اف تک شو ایجار دیزاینک نو دست بید که کردان ندیتی واتین روشا کردان باشه دبینن و روژا و 10 سال داوین امبری دایشه که های لزگینی یعنی میراک مزنه و روژا ولایه گرینگه سر مسئله قام لزگین جی بپرسن حقیقتا ادید جوین ناونتیوی ده کرد خویا دکن ناو کردان پرسکریک کردان ادیل سر ماسه هيا كيك لازقين بله يعني ذاتي دما داويدا يعني بتايبتي كان بيجن بيشتي شر داعش وبيشتي كل اوقاس شركي مازن لهمبري داعش كرن و جهان حمو اللي روشي كردان ناستكي دي هر کسک زیارتی به حریمه کرد هر کسکی که جاوی خواهی دی چقاس ترک هول بدن که بناوی امشاری ترورت کنه امشاری پککت کنه ام که بپاریزنه ویشاری دی نما جهان باوری خواهی دی بترکات کش برویش اینها هر کسی دی راستی اک ناس کرد راستیا کردان ناس کرد راستیا که کرد فکر وان مافین وانا شکل و تفکر وانا ده حریمه که وقت حریمه امیر رجالات نابین ده تشبیه در دور قنابل نه تشبیه ترکات بن نیا رادیکالات بن نیا ایرانیات بن فکر که دموکراتیک ده جهه کی ده که در دور اوقاس بهزار سالان فکر رادیکال و فکر شر لی نکار بود تأثیره که لکردا بکن هر کرد مانا لسر فکر خواه و نکتن ناو و آلین رادیکالش برویجی ایدی جهان به باش ناسته که کرد یا هری کو زمین خواهنه که او ببنه جهه گوهارتنا روجهلاتا نابین او ببن ایدی روی که نو که روجهلاتا نابین لگوری به سیستم دموکراتیک لگوری که هر امبین اول باوری اسنیات حمودی لهفده بکن یعنی ربابندی خساری کل ویداری هاتی آبا کرن او هیزین قصدی که هاتی آبا کرن نب رنگ کی تنه بو و همو رنگین گلین حریم بو او یکاش خواه یعنی هیچ کو بالین هم امبیجن رایا گشتی هم یا جهانه و همیشه حتی یا عرباش یعنی هر کس زانن برای دولت عربی بگشتی جبو کردا بیدنگ کن اوقاس شر قتل عام سر کردا دهاتن خبیدن دیگر جبو بر جواندین خالنها هم دنيرن دمی کرو شاتا کرتن تایبت چی قدام ایران هات شکستن ایدی حتی بعربی ایدی بری خددنا کردا و بتایبت چی کو مترسینه وانا ج ترکیه و پیشگیری ترکیه ج کومن رادیکال را و یا اسلامی یا اخوان المسلمین و یا وانا يعني قالك مترسینه عرب و بتایبت جمعی دولت عربیه کو خدان گرانین وقت
سعوديه وك امارات وك مصر افنا يعني رولك واناي جرينج ده مجارين رجلات النبي سوري دا هبيش برويجي نها امدنر افجيبينا للسعوديه حتى لدار خصن تبيكو ام بين تركيا خاتكيكو او خديه خصنا بشار الاسد و سوريا رزقار كريه او پیشگیری مخالفت سوری دکری قبول نشان داده لی امدنر نها سوری بر و حمیسن عربی دیچه بر و ترکیه ناچه بر وجه نها ترکیه کتیبه قلقه اولی لازگین گوتنا خوشبیر نکه تام سروی مسئله دنابرا سعودی عربستان سعودی و ترکیه ده درق سوریه ده گلو ناکوکی هنه بله ذاتی هنه یعنی ناکوکی نوانا امن تهدي تركيا دام داوود صالح داوود هول داك علاقات خادصاني بسعوديه را بامارات را بمصر را نوبكي ل بسكريك امبين كوراني ايديولوجي دي ده هناك اوقص تركيا بيشجريا تايبت امين اخوان المسلمين دكي واخوان المسلمين جي السعوديه والامارات والمصر جي سلسله ترورنا ونها پشتی که هیئت تحریر شام جی هیچ شامی هلبت هیزن اسلامی و طایبت اخوان المسلمین و هیز بنظاتی شوپاندنی مجموع پرین اخوان المسلمین راه جنهات قفان لمصر دخان قفان لدولت العرب دخان دبین پشتی که ما سوری مرزگار کرد اما مصر رزگار بکنه اما سعودیه رزگار بکنه یعنی ابنا همون مترسینه که سعودی رتینه و طایبت جی ترکیه پشت بانا سکینیه و ام دبینش یعنی نها تبيكو هيئة تحرير الشام او جهتك راديكالة واسلامية لتبي وجه عرب خاصن وبرفا خاونن را بتركيا را نمين عندنا وزير كاري تربية حكومة شامي نو زيارة خويا كمين شو رياضة ما شو أنقرة او يك نشان دتكو ابهزاج افجي بخائدي باش تزانه تركيا نكان حتى بيشجريها وبكي هاجركو بيشجريها كعربي ياجي امريكي وغربي وحتى اسرائيلي وقبول لك او نكانت سوري دا بمينه او خاصه هايدي روي قبول غير هناك جي تركيا ذات تركي جي دبا شرن خوي داوود كن حال سر هريم بيكتينه او باش ايدي دزانه كو شام د حال حاضر دا ناكبه بالباندوريا تركيا نوك كو من شتين دينيا كن هاد بندست تركيا دا حركن هي تحرير الشام تبي كور راديكال بيشجري وبرج تركيا ذهبوا لان كانت تام خطيخ بمن باندورا سياسه تركيش بلا زانه وتنبنه ود ذهب يا تبجكو امريكا هند سوري ده هي جالك سپاس حواله لازگین و پرساکو از ها نقاش بکن به ارگون از اشتیج عین پرسی بپرسم نها سیاست دولت ترکیه کو کردان و که تروریست بینه هر کردی له هر دره گلو و چقاس بکار بجی خو ببینه لروشات نوین دوان جوینه ناونه تویده مثلا ام دزانن ما حکم فیدان گودار نه کی رژی ام تخمین دکنه و چی ببجه دجوینه ده و همی کرد روجاوی کورسانه که تروریست بیناسب که و بجه ونا همی خو بلاو بکن ونا خطری نجبر روشات نوین کرد و کردستان اگر بکه دوسیه ناونه توی قانون ناونه توی ایدی ام نکردن پشت خو راست بکن همی نقشه دگوهرن سینور دگوهرن اوی کاری به ولایت عرب اخنا بکل سر به سیاست خواهی که 100 سال دومینن بله یعنی تقبیل نکن بده قبول کردن tabii hatta asla ki hezin avnetevayı ولایت عرب جی حتی asla ki tabii ditine وانش بو برجوندی خواهن تشتان عرب بکن لبگشتی استخمین نکن روشا کردان وقت بری بدن قبول کردن yani nemümkün çünkü Kürt aktörün hezin rojlatan avinde edi و کبر نکنن جهان اقناع بکن هزا کردان هیا نکنن بدن قبول کردن یعنی از تخمین نکن بتشتی سدیست بگمان هن سدیست چوا کرد خوازن و هلوست وسان نبه لی نقطه اینکاری دا تونه حساباندنی دا ارگوانی ترکان از تخمین نکن بین قبول کردن عرب نوک ترکانن yani عرب نوک ترکانن یا دویمین نه سر بخوانه جی اوان هزانا سدیست نکنن yani cihana geçti en bejin rojava hezen emperyalist yedin Kürdan inkar nakın dibinin ve rastya Kürdan jibowe yani mesele u tekili global behava gredayne yani em bejin dema bixwazin jî hêzên welatên Ereb wê nekaribin sedîset tune bihesibînin ji ber ku cihan hemû Kurdan dibîne ciddî têne girdin aktorên hêzek ciddî ne nirxên herî ciddî Kurd diparêzin nikanin nedîte ez texmîn nakim tabii argümanê
ترکان بین قبول کردن لی و تا داوی اصرار بکن در حق سوریه ده تو چه فکری دبه کو شرکی نفخایی چه دبه کو هتشه یا جی هزی انگریدای دولت ترکیه ریل بر شرکی نفخایی و بکن و سری کردار جارد که بلای یعنی اینا هم زنن در دنیای دا هزا بتنی کو دجبریه کردان که تنی دولت ترکیه و چتیان کریه اوه وکیدین کس بری خانه کرده بله ناول بدران روش سوریه ده مثلا حتی شو الشارع باستکن وقت شو وقت یعنی وقت هزک مشروع جدی ترک دبین گوری برجوندی خواه لی راستی و جیان همود زانه احمد الشارع حتی دو اندام القاعده بو اندام داعش بو یعنی هزکو تمثیل دکه جبو برجوندی خو پش ترک بشکری دنه هزکو احمد الشارع تمثیل دکه هزکو هی ده 15,000 چته داعش و القاعده بون یعنی جیان وانه همود زنه از تخمینم از باور دکم د جوین نافخواد جناب نتوی دجی و وینا بر جوان بگرن یعنی ترک دبیجن کرد تونه به حسابینه چیکا به تروریست انجی هزا کردان روجداد ناوین دا دیار کره هزا ناو نتوی جدی دگرن آرگومان ترکان و سدی ست نچن سری اما ام بیجن نچن سری ممکنه پیششره کی جوه و ایریشی چه ببن جو خوان دمین دایود ترکیه جی روجه جی هن نکاش و پیواجو هنه خویا یا زمانی وان نهاتی گوارتن او سدی ست تاثیر او که هو سدی ست سر روجاوا جی بکه جو خو مسئله بینگهین اصلا روجاوا جی تخمین نکم یعنی او 100 سالن آرگومانی وان او نجات پرستی و شوونیزم وان هر عالی ده بچه سری تخمین نکم یعنی لی ممکنه شرک بخوامه ایرشی بکن لیوه بگو من هزا کردان هایی تکوشون بر خودان کردان و نسکنه یعنی تکوشون کرده داوی بدای لازم ابراهیم جی بپرسم که جهان عربی شوپینه چاپمنی جی شوپینه گوه داده داخیانین رایدارن عربان حواله لازم تو باور دکی کو حکان فیدان یعنی جی رایدارن دنیان دولت ترکیه کاربن سیاست خواب بدن قبول کردن به جهان عربی يعني زحمت بدنا قبول كرن جبركو تبيرمي بشتكو اسد كات جيفينك الاردن العقبه هذا شكرن بريان وي جيفيني براني وي لدجي داخازن تركيا بو بتايبتكو بيوستا حمو بكاتا و كرد حكومت المدام مشارك بن كو هيزن راديكال واسلامي يا كو دلست لسته ترور الجمع عربا شريوان وري كرن حكومتك نو لسوري وري آبا كرن لسر أساس ديمقراطي أبنا حمو يعني دهلينكو رسمك بويشك شبابا يعني على ناقصن كو بشتي سوري جبن لبي إيران درخصت النها بخنا بن لبي تركيا أو إسلاميين كو أو نها بيشجريه ويتكش بل ويجي دولتنا عربي هاجر شقاص تركيا هول بدك وبيجي والله شر ترور كما كرد ترور ياجي بنابي بقى لي ايدي افيكا لجور برجواندي عرب دمي النهضه تير تركي ناكو وان قانع بقى نها دولتنا عربي بكشتي شكستنا ايران كو بتشي هول بدن سوريا ده حميز عرب ده بين منك وشاو نها دخازن لبنان ذكر ديساني حميز عرب وجدت ايرانيه دركبه وذات حكومتك انه الودر هذا فاكرين سرك كانه هذا البجاردن اللي بدر السوري جي عيني شكله يعني تبي يكون هي تحرير الشام او سروال شامده لدولتنا العربيه بك وقبول لك حياه ضويه بمينه بشكل شكلي يجي حكومتك دبن تام دستي اسلاميه دا بمينه هلوت وزختك بقنا دا كوبا حكومه تواري غهارتن هركس رول خاطي دا بليزي دمك هركس رول خاطي دا بليزي هلبت زمينه كرداجي هري مزنكو رولكي واناي مزند سيستم انو دا حكومه انو دا تشببه يعني جبروجي تركيا نكون بيجي والله براني قال لك وقال لي كرد سوري دا برا بار وانا دا سوري دا تنبه وكردجي دي بنا ام بين شريكك اساسي واستراتيجي جبو غربيجي وحتى جبو عربي انا مش بدنا لكن تحالف دوليه شرعيه داعش دولتنا عربيجي دناب ذهب يعني امكان بيجي قصد شريكك عرب وغربي نهار ما ثاني
بين شركه امريكا يجبر ويجي تركيا دي شخص هول بدجي نما دكانه ما في كردا د سوري دا يجد في شروجا سوري دا قطبك ونهي ليكو كرتي كنا حكمتنا واوجي زاتي يا بيش تركيا دي بقري يكو حتى ولا وجد تزعيف به وما تجي ده تصريحات حقا فيدان داوود يجي كو ايريش فرنسا بطيبات كده بيجي ام فرنسا جديد ناقرن ام ناقازن فرنسا ولا سوري جبل او باش صاني ديروك فرنسي جي بسوري ده هي دا افكرنا سوري دا دستور سوري دا حمو علي سوري ده هي حجر دولتنا غربي وعربي الراس هيزن خبطنا لسر سوري وفرنسا رولا جديده بليزه بدل ما رولا تركيا دي نامينه و فشكريه كي جبو كرداوي ماستر ببيا جبو في شرجه سوري جالك سباس حواله لزگین ابراهیم ام مجار بگوارینن ام درباسی مجارا ترکیه ببن پیواژو که نه در روجوی ده هیئت امرالیه پیشی به ریبر راپور هفدیتن پیکانی پاشیج چو د دوره ده لمجلس ترکیه چه پارتی هنه دور بدور حمیار هفدیتن پیکانی نه دوسیا خو ستور کرنه دوجی به صلاح الدین دمیرتاş هفسرو که برای هدف هفدیتن پیکات ایروجی فیگن yüksek داره نه جوین بداوی بیه حواله ارگون د دربار سوریه ده اگر گوتنیک ده کو تجبیر کربن هبه ببیجه اگر تونه به ام درباسی mesele dibin. Yani ne perzedetunun evveli lezgin berfrahi baskır le ya davi tuştak tukhazım bejim ve digin Suriye'de ez yani ve bavar dikim. Kurd ve Suriye'de bebin heza avaker. Hezik jehezin sereke yen Suriye'ke nu ava bebe. Kurd bebin bengehe ve jiber ku piştihatına tahrir el Şam mesela dibinin sistema ser dema esata çevi bu naha helveşiya na erişen ser Aleviyan erişen ser Dürziyan Bavariyen cuda vaji ama despeki minakek balkeşe jibo hemu cihane ve civan ve usa neçe jiber ve modela xasariya demokratik 10 salın bu minak kır berbiça ve bu hemu cihane jibo Suriye ji servi esas ez bavarım Kurd ve bibin aktör sereke yen Suriye kanu Gerek spas Ergün, naha sırrı Suriye önder dahyani daye endamı heyeta İmraliye dibêje didema serdana figen yüksek dağda çıgo em bi pêvajoya nurane çi bikeve sermeleme em amadene bi kevxweşî pêk bînin şandiye İmraliya Dem Partî sırrı Suriye önder pervîr bûdnan Ahmet Türk İro çun girtigeya Kocaeli'ye be hevseroka giştiye HDP figen yüksek dağara hevditin pekanin. Şande de aynı demede be parlamenter HDP'ye beri semra güzel rejil veder hevditin pekani. Dohji me gotu bu daxuyani Serhadin Demirtaşi hebu. Me vesbeji parvekir bu. Teda evji pişkiriya nişan dedej bu pevajwe. Yani de be bavariya pek binen elbet zamaneki tuj heye de be kesin alakadar devji zamanı tuj berdin ne xoşe. هیوی باشه هیوی بداویانی نشر بد هما دقیقی وقت بدن من از وانتشتاج بیجم سر سوریه اندر چد بیجه زارو که می ولاتی حق ناکن میراتی شر دور بگرن برپرسیاریا ما اوه ولاتی که آشتیانه را دا سیوان بکن نقاشین سپیکولاتیف تنکرن اف زمان بقاسی چکی زراره ده yani zamanı ki tuj bikar neynın henek dert kevin de بیجن و ولات دابش به دو پرچه سه پرچه و زمان ما پرچه بیا پرتشتن spekülatif تن گوتن دبی روزا ما دا وگا و تشکی وساتونه ما تشکی نقاش نکریه تشکی به وی شکلی لوله تونه ام آماده نه هر کسی کو شک و گمان وان هيا درباره پیواژوده ام آماده نه با رارونن نقاش بکن ام وکرینه وظیفه ما اوه وکیدن از بارد کن به پارتیم کردستانی را هفدیتنه ماهنه لترکیه هفدیتن پیکاتن دبیجه پارتین کردستانی پلانسازیه ما هیا ام بچن بوان را یک بیک رونین هفدیتنان پیک بینن فکری وانجی بگرن و وقتی که فکرین پارتین کردستانی هاتن برهف کرن فکرین پارتین لترکیه لمجلس هاتن برهف کرن فکرین فیگن yüksek dağge Serhadin Demirtaşi ev Hamid bin dosya diçin İmraliye başı ve helvest vere diyar kirin ergün depi kerem keser ve mücadele çitbeyiş. Bele yani pevajo xuya tabi pişti hevditine be revera pore vanturi hevditine dane despekirin xuya yani revera poçi gotiye beri ditinin hemu aktörün de Türkiye'de hemu partiyan
بگرین خویا تورا وای داوی بو پشتی و خویا بلکی هفدیتنا دویمین چه به یعنی خویا دست که اتمسفر خوازن آوا بکن دیتنام ببین بگشتی هفدیتن چه بون بشین همو نیرنین همو بشین جواکی بگرین و بچن اگر هفدیتنا گدن و بچن چه به روارا پو بلکی سروی اساسی هند داخویانی دن یا جهن برفرهتر هند تشترکه بن هولی ام ببینن لی حتی نه زمان ترکان تجی باز کرد زمان ترکان سروی اساسی دشمنایی کردان اف زمان شوونیست قریش بردوام دیگه کام مزکن هلوس چواد به یعنی تورا دویمین ده به هفدیتنا به ریبر آپوره به هنتش زلال ببین چه وقت ببینه از توش yani tiştê ku vê gavê Kurdan da bikin tune نیت باش کردکن هوله کردان نیت خو باش دانیه هوله آماده نه بو چاره سریه که برومت به سر اساس ترکیه که دموکراتیک و Türkiye jî wextê mirov konjonktûra rojhata navîn dinêre Türkiye jî hinek mecbûr e bi Kurdan re li hev bike hevalê lezgîn İbrahim tu çi dibêjî ser meselê يعني نها هلبت ابتيفاجيا دست بيكي و بتايبت دما جوهارتنه إدي شكل رجلات نابين تأخو يا كره و دما كو إدي إسرائيل إدي بو خدام هيزك إدي بري قدده حمور رجلات نابين نتره دستينور إسرائيل دا وغزة دا دمنيه هلبت تركيا وبتايبت أردوغان كو أوجي امدامه کی بره یاکو سیستم گوهرتنا رجلات مزن بنا بکر او دزانه کو ویروش رجلات ناوین کدا بچه پشتی شکستنا ایران و دست نوې کوش حریم درکوي و چ گوهرتن د حریم د چه ببنه ویروش و دولتین کو امبین سر اساسین اولی دینی نجات پرستی رابونه و به چه شکلی بنه جبر ديجنها او دي مجبوره كبري خبده كردان نها او دبينه كو كرد وتايبتجي بريز وجلان او دي نقطه داويه كو اردوغان كانوا بخبير بباريزه جبر هلبت و نها بشتي لهبكرنا لغزه شبابه وبشتي كو دولتنا العربيه حمو دي علاقات مخا باسرائيل دي اشكالات تطبيع بكن وعلاقات خبيره بكن ومتايبتجي سعودي هل بتر رولا تركي نامينه واوقع صال لسر امين سر يعني دخازه عرب واسلاميا حمو بخطا قريب بده وبنافي قدسي وبنافي شر اسرائيل كنا ايدي وتم معنا خنامينه جبر قدامي دولتنا عربي واسلامي باسرائيل اعتراف بكن ما هو تركي شرو لا خاب منه وبيشتكو ايران جهات شكستن كو اوجي خد كده اوجي امبين هيزا سرقيا شر اسرائيل كيف اوجي شكست يعني ترول لبنا نامي نجبر رجي نها تركيا باش كتي و باوريه كو رجلات نابين روي خوارج هارتنا هاجر تركيا جي روي خنك هره و بزور ولا هارتنا و حتى هندري ودجي وك كوتشاوا بهارا عربي د هندر دولت العربي دا بيكت و هندري تركيا دجي چبه هاجر تركيا خنك هره فالجور روشي نوخه حاضرنا كي آمدنا كي بين هندري خدا دستاني امين شكلكش ديمقراطية نكي كردار رازينا كي همو بيكاتايا رازينا كي هلبت ويأوجي بشكي ويا دنيجي مركز دانن كو ابو اوقع صال چار دولت سركه ياكو كردستان داغن كنا تركيا وايران وعراق وسوريا دميكو سرکت دستکفتین کردا چه بون همان لحف دجبین و جبوه پیلان داداری لینها ادیه که هاتش کاندن یعنی هر چهار دولت نمیدی نما کنن بکنه هفدل لسر مجارین کرداش بروش ترکیه نها دنیره او بتنه مایه بتنه خوشی دی نما کنه شهر کردا هر چهار پارچه دا بکه والهمبری جهان همو بسکنه جو شهر کردا بکه تا بچی کنها ترکیه دخازه دی سودا گره تیکه اتحاد اوروبي دي سبانج اوروبي كبه متخنا اتحاد اوروبي تمام دمه قلتي كبه اتحاد اوروبي فسكري كي نخي هندري 4 سر بك وكردار 4 سر بك او فسكري كي او قاس صوت درخستي ده حريمه ده غير 4 سر كن اجي جي 4 سر نابه الا دريه وجلان را دريه امين بابي بجوه ندا حتى كتركيا قانبه ددمين ندا لجور دا خازن دولة غربي ودور دا خازن إسرائيلي جور روشة نويا رجلات ما بين بمشي. هكذا يقولوا نك هل بتوه بارتيابونك دهند تركي داجي بتشبه.
Gelek spas ser mijar em bidominin ergün em bejin devleti Türkiye demdreş xudiniyeteki xirabe ama de demkin de ani hemi kanun xwe guharand li gorî daxwaza Kurdan kanûnê xwe çêkir. Kurdan çi xwest hema nivîsî ser kanûna meclisî ji derxist da Kurdan. Hemî însanên zindanê jî hatin berdan, mesele safî bû. Heta ku di qada navnetewî de li netewên wî ev doza Kurd ne garantîkirin. Mesele hal dibe, yani tirs û fikarê Kurda tune ku 10 salê din yekî mîna Tayyip Erdoğan derkeve bêje ez van kanûna nas nakim Kurd weke Kurdên berê. Heta wê demê çek û silahê Kurda jî namîne, tiştekî jî namîne. Yani garantiya di destê Kurdan da çi ye ku ev sozên ku werin dayîn bibin daîmî. Bele. Bana bedran rast bir şey evke lejbo ve mesele yani jukur Rojava Kurdan hem o. Fakat dünya alide tecrübeyek pir berbiçaf, tecrübeyek diroki destek Kurdan da heye. Ama bu Kürdistan'ın jukur ve sebebi katliam otune hesabı her tiş servis sebebi çemur çiye salin Rojek iro Kurd dijin cihan tedaya o Kurdu Türk hatine berhamberi hev em serdema salên 1920 tane. Aynı serdeme. Ve çağış em bejin Atatürk em bejin sala revere geldi Kürt paradigmaya demokratik de basa ve dike. Servi bingehi jiber ve bejim Türkiye ke nu ser hime gelan serberatiya gelan u himan av bugün. Yani ev sistema Türkan tezanı ve çağış sozdan Kurdan temsilci Kurdan hani parlamentoyu bi gotinan bi ser esası biratiye bi ser esası din hatin Kurd xapandın Kurd tecrübe ek mezine diroka Kurdan şu berçavanize jiber ve ev tecrübe ek mezine jibo Kurdan beguman revebirin Kurdan partiyen Kurdan peşenge Kurdan vena berçav digirin yani esas ki çapemeniye Türk de can az rastım dibejin ev pevajo vegera le sevreye mesela de sevre de hakkı Kurda hebu ama 1922 de sevr xlas kirin dawileyanîn düşünevi de peymana Lozanê çêkire hemî mafên ku di sevrê de hebû ji Kurda girtin. Belê Türk na tırsın tirsawan ji ber çi Kurda hêjî fehm nekiriye tirsa Tirka halbuki lehevatine yani insaniyete mirov lehevte. Yani mantıkı şovenizme ser yek ev ki hatiye imha kırın ciberi mesela sevr çiye tirsawancı sevri bir şekilde pozitif revşa Kurdan tede baş bu jibo xo xeteri dibinin. Yani pişti em bejin Atatürk u demar Komarava bu gelek sozdan Türkiye inkar kırın. Le Kurd servi tu vakti kabul nekirin, nesekirin. Kurdan disan ve navber seri hildan tekuşin kirin. Tecrübeye Şeyh Said heye em bejin Türk be xudu bejin bistune serildan çebun vaya bistune hane tekneçe. Yani Kurdu ber çav digirin. Kurd dizanın ku serdemek 7 salak nura rubrune. Kurd dizanın ku pişti 7 salayden vakame çek vavu bapireme peşengeme hatın xapandın serniyata baş. Va tecrübe ecibo Kurdan peşenge Kurdan reveberin Kurdan vena ber çav digirin dibinin ve ali de bavara biriya cevaki heye. Ve beguman garanti çenabe. Beguman be gotinin usa hesani çenabe. Ama çava. Yani çava bazı bir şey karış lezgin gibi pırsın. Fikir günü paşayam livrana vakta yin. Lezgin İbrahim rev bazı ki çava maruf kare hel bjere. Jibo yani devleta Türkiye he soz ne de ya? Ambejin soz bide sibi. Çavat kare bir bin garanti. Zaten yani biraz hocam alıcı bu peyvist evyek dikeve de İtalyan yani sistemin kanuni da yani ne tane ben Kurdu Türk behevra runun o sozun velo be kanuni be desturi be ko hatta ni şer'iyetek الدولي جبوه هبه في دولات جهاني او جديده حاضر بندمي پیش ده اگر گاوانا پیش ده هاتن yani ittifaqine ke nu çevbe ko ittifaqia hem de ali xoy kanuni de ali xoy desturi o de ali xoy navnetevi da ji ve hamu aliyanda vare kabul kirin vare imza kirin ko avmafa vare parastin yani eğer tane Türk bu xazbin ka em dehundri Türkiye da bra mişardar neke ve dervay Türkiye em dehundri Türkiye da am Kurda lehevdir bikin
وخلاص كرد شكل قدينا شهر نكن وعمل هبد بكن وعمل الصوص بدنا اما روشي كردوي باش ببيه ووقت اقول تيجي تبي حتى قانون تركي دا جواري نيكساندنجي ل صبا هاجر حكومه اردوغان وري جوهرتن بلكي حكومه كنو وري بيجي اسكي دستوري بوكهرما از ديسا استفتاء كنو تشبك ما دستوري بوكهرنا ما في كردا ديسا جي راكنا جبر يجي لازمه اطار قانوني دو قانون غور قانون ما في نظريه دولي وحتى بين اتحاد اوروبي امريكا افناجي ببن يكو بشتي لهكرنا كانها تشبي وتيكر بيواجيات تيكر الراس دي خطا كراس وديار ببي كو ابدا ولا تناجي اوجي ببنا وك ضامنك يا اوجي ببنا كسين كل سر به لهكرنا دنابري حردو اليان دا حاضر ببن اوجي غربا اتفاقنا ورن امزاكرن دا قدامين دريج دا دي اجماف كردان ناي خاباندن وحتى ند دستورين تركيا دا دي هناك خالنا هنا قاعد بين اب خالين لسر دستوري رانا يعني اب خالنا كويدي ناي قاعدن تبي دستور وري قاعدن شي غيرك اب خالنا ناي قاعدن يعني ما في كردان دوا خالاتن هبه هناك خالين كو حتى كدستور دمن پیش تا وري قاعدن ما في كردان يا سركه يا ما في همو بكات اجنتن كردان دغور دستورين تركيا ندا پێویستە ئەبنا نەین گوهارتن ببن وەک ئەبین خاڵین لەسەر دەستوری ڕاژێرە ببێژن ئەبنا بکوانە بن ئیدی بهێنن ڕاست کورد مافین خوا بستینن و دەمین پێشتا مەترسیên wan tune bin ku Tirkiye careke dîne wana bixapîne. Lezgîn pirsekî din jî pêva girêdayê ez hema dîrek ji te pirsim gelo baştir e ku doza Kurd li her welatên dagirker di nava wan de were çareserkirin yan doza Kurd û Kurdistanê bibe dosyeyekî navnetewî tev bi hev re were çareserkirin. Kîjan baştir e ji bo fayda Kurdan? Yani niha li gor rewşên heyî heger li her dewletekê mafin Kurdan were parastin û li her herêmekî Kurdî rêveberiyeke ji bo wan were hilbijartin rêveberiyeke ku ew rêveberî wê herêmê xwe bikin ew herêmê xwe biparêzin ew dikanibin di destûrê wê dewletê de bafên wana êdî aşkere hebe pêşgiriyên navnetewî ji bo wan mafên wana di dewletan de hebe di halê hazir da wê ev baş bêye lê ema demê ku em bêjin dosyayê Kurdî hemû niha bibe yek gelek piskirêkî nû wê li pêş Kurda derkevne wê hîn û dirêj bibe nikanibin di demên nêz dikanibin mal xabistin lê niha yani em vê bidin berçavxwe niha ku li Tirkiye, li Iraqê, li Îranê, li Sûriyê di her herêmên Kurdî da mafê xwe birin û herêmên xwe bi xwe bi rêva birin yani esasen tim manayê heta wê sîlorê jî êdî nema di navberê her çar dewleta da ji ber êdî Kurd di hemû herêma da bi xwe xwe bi rêva dibine û bi xwe xwe da hêzin û mafên xwe heye yani demê ku em bêjin bira dosyaya Kurda hemû bi yek bê wê demê mecbûr e Kurd bêjin ka em Kurdistanê dixwazin yani Kurdistana bi giştî em dixwazin ew jî êdî jîranî em bên rewşeke dirêj jê re lazim e yani heger Kurd dîsa jî niha hazir bin ji wê re di her dewletekê de mafê xwe bistînin heger di demên pêş da rewşên cîhanî ya em bên nexşeyên rojilata navîn were guhartin zemînên Kurda hebe ku ew jî mafê dewletekê xwe bixwazin lê ema di halê hazir da em kan bêjin her dewletekî de dikanibin mafê xwe bistînin dikanibin îstiqrariyekê di cihê xwe de çêbikin. Kurmancî de gotinekê heye li gorî vê dibe kevirê mezin bela nelêxistinê ye. Yani kevrekî mezin tu wextê nikarî bî bavê jî nikarî bigêje hedefa xwe nikarî rakî. Rast e carnan kevirê piçûk baştir e Ergün çi dibêjî? Belê yani mesele ser em ki dedî Kurd herkes me ez yêxina bûm tiştek ku lezgîn got yani merû dosyaya Kurdî komple dikare bibe bixe rojevê lê vê gavê hinek zehmetiyên mezin derdikevin merû dikare li hereman hin destkeftî xwe wenda bike ji ber vê dosyaya mezin rast e wext wenda dibe. Yani niha dema ku cespo Kurd bê diparêzin dibêjin netewî demokratîk ser esasê biratiya baweriyan gelan niha dema ku çar perçeyê Kurdistanê servî esasî demokratîk
هاتن قبول کردن خو قبول بکردن ام ویژن ترکیه که دموکراتیک سوریه که دموکراتیک عراق و ایران دموکرات کرد بگیجن حقیقی خود نه آرمانجا سرکه اساس کرد سروی اساسی براتیا گلان و باوریان دما اوی آرمانجا تو گیشتی سری دما تا اتمسفر کوسا آوا بو سر اساس دموکراسی و کوی گلان هبود قبول کرد و جیان چه بو و چاغه یعنی سروی اساس دموکراتیک سروی اساسی پیشیا جواکم فکریه یعنی پیش فچون هر وی چاقه ترجیح دبه جهان جی دبینه گل جی دبینن اگر جیان به هفره پیک و جیان چه بو سر اساس دموکراتی پیش کد ام بیشن که مجی یکتی اروپای هن آلیان ده مینا که هن بشان ده ام بیشن سروی اساس وی چاقه اوج روژه و درد که و یعنی وی چاقه انسان دکانن بیشن اتمسفری که وسا ولات وسا دموکراتیک چه بون و گل و انسان جدی جواکان دید باوری پیانی و چاقه بلکه خط نخوازن شی اگر بخوازن پشتی و آستا دموکراتیک بونه پشتی و سیستم بلکه جواک بخوازن جداجی بجین و چاقه پیشوروتی و کنها ام بجن روجلات ناوین او را شغلی را و چاقه جواک دکانن وان بریاران جی و چاقه بگرن نه تمل اساس به هر جیانا گلان باوریان باوایی که دموکراتیک هدف پیشین او وانا بین لحظه نونتوی ده به اکت نونتوی ده بین گارانتی کردن مسوگر کردن باشه از گوتنه ته داوی پاشه بگیرم حواله کی پرسه کی کریه از لزگینه اگر بکار بی برسف بدی کیف خوش دبم دبیجه اگر دولت ترکیه د داخوازین خوده د سیاست خویا ایرو یا د درق سوریه د اصرار بکه مثلا زوری لکردان بکه چکی خداینن شر بده دست بکرن حقیقتا اپراسیونه که برفره یا عسکری بده دست بکرن روجاوی کردستان یعنی داخواز دولت ترکیه اوه وقت دویه که ده اصرار بکه هم جهان عربی هم جی ولاتین روجاوی و که امریکا اروپا و هلوسته که چوا نشان بدن پرسه حواله که بله يعني نها روش سوري نها ببينن لا آلية كي هي تحرير الشام وجهه من كومن راديكال وان سوري خستي بن دستخه لا آلية كي دين دجي لا هريمه ربريه خسار قصد هي ودبن دست قصد بالزندان كونها شتين داعش تيدانا ويا مالبدي داعش تيدانا بحزارا نها قردين داعش تيدانا وامريكا جي دبيجه هبونا من ده سوريا دا جبو شر داعش فرنسا ولد بيجي المانيا في شكل بيجي ودبي شر داعش هين داوينا بي خطريه داعش هين هي هاجر تركيا باصرار به شركي دست بكي وهريم حمود اگر بكي يعني اوتي وتايا كو دي جرك امريكا قبول بكي داعش جارك دين نوبه دولت اوروبي قبول بكن براني سوريا جارك دين ببه جيهن كو دي حمو كومن راديكال تيدا دركبن حمو كومن تيروريست دي بكنا جهه كو خطيدا جارك نو تبگر بکن ایرشین در دور خواب بکن و دمه گرگ دولت عربی به تایبت جی دولت کل سر سینور سوریه و اردن و عراق اواناجی قبول بکن و روشه که حتی ترکیه قانون و ایرشه پیک بینه یعنی اینها اری ترکیه به اصرار ایرش بکه لی ترکیه باش دزانه جی هگر ایرش بکه جی بجديات إيرشك سر عرض بيك بينجي وهم دولة عربية هم دولة أوروبية هم جي أمريكا وبجديات جي هم بريء ساكنة وبطيبت جي إسرائيل يعني إنها أمكان بيجن كو إسرائيل أو بيك كلام هاري مثلا لبيش تركيا كو بري إسرائيل خار راست خانات خست دوست سوريا لأنها راست إدي أو شيء بو طرفك يج طرف أساسي دبيش الرجاء سوري ده يعني وينهي لنقول سر سينور إسرائيل جارة كدينه كومن راديكال در كابن و مديدي شوا ديمن نوانا الشامي دا بانك دكن أمبر وقدسية دشنا وأما هرنا قدسية وكشتي شامي أما بشين قدسية يعني تبي كابين أحمد الشرع هي تحرير الشام خازي ولو روي كباش خالي شام بده لدن هندري ويدا بسدان كومن راديكال هنا أساسا لقول وي نامشينجي بیا خدکن بیا وی نگنجی احمد شرع تام نکنه سیطره لبا همو کومانا بکی هگر کو داعشی بفلته هگر داعش جارک دین به هیچ بده و ایران جی لاله کدین دیجی حلبت و پیشگیری حتی داعشی بگد هندر سوری دج بو کو هین زیاتر گرگو بکن بذکر یعنی اب همو سیناریوهات و پیش جابین اروپا و عرب بنا داکو نهیلن ترکیه و حریم داگر بکی و شرکه اول بر فرح درخه
gelek spas hevale Lezgin İbrahim ergün teşekkür dibêjî ez bername dikirim. Ben spas dikim ben kaç le gotuna davi pevajek serdemek bir giringe men basa sar neslu bistan kır serdemek nüye kurda kutun lazım yeketiye kurdan ve aside per hassas peş bikeve hemu hest berjevendiye xoya yanjî ali ideolojik politik berçav negrin yeketiye kurdan esas bigirin lazım Kurdî Kurd 5 salî tekoşînê didin ve asta parvekirin da tekoşîna xwe heldin asta herî jor alî yeketînê û hevgirtinê de gelek spas dikim ji bo tevlîbûna we divan deqeyan de balafirên dewleta Tirkiyeyên şer gundê Sebet ê li başûrê Kobanê û girkê Berkel didin ber bombeyan dibê haya temaşevalê me ji vê yekê hebe her wiha derdora bendava Tişirînê şarekî pir dijwar heye niha xelk li wê derê di nobetê de ye bi îsrar dixwazin vê bendavê biparêzin ji ber ku çavkaniya jiyanê ye ji bo gelê heremê temaşevanê hêja Lezgin İbrahim endamê navberna Firatê ya lêkolînan ji Qamişlo mîvanê me bû Ergün Depî rojnamevan li stûdyê mîvanê me bû em spas dikin ji wan re ji bo tevlîbûna wan heta carekî din bi hêviya rojên xweş azad dem baş.